Mkhulu ngabe mhlamba ke ngiqale kuwe ukuthi awuqala usichazele ukuthi yini le ukuthwala ngendlela oyiqonda ngayo wena njengomuntu ogxile kakhulu kwizinto ezithintana isintu nokulashwa kwesintu. Mshengo kuyisifo lesi esibi esuka entweni ezinhliziyo bese kukhandeka umona bese uhalela izinto uNkulunkulu angakakuphi zona ufise ukufinyelela kuzona ngalesikhathi ubona zihamba kancane bese uphuthuma indlela enqamlelayo enokuyidela phakathi ugcina ungesenendaba nanokuthi kuzokwenzakala ini. That's why Mshengo uthola ukuthi kwesinye isikhathi abanye baya kulento betshelwa kahle ukuthi ukalelwe iminyaka ethize kodwa umuntu agcine aye ngoba usuke ephuthuma izinto zesikhashana engeke zamgcina. Omunye utshelwa kahle ukuthi kungase kuhambe member yomndeni noma oseduze kwakho kodwa kanendaba. So ukuthwala ngingakuveza ukuthi izinto ezingalungile ezendlela enqamlelayo zokuthi zikubeke empumelelweni okusuka egameni lomona noma lokuhala. Ubungozi balento ikakhulukazi makuzothi sizelwe nje mhlambe sibahlane ekhaya noma mhlambe sibangakanani ekhaya sizalo babo yedwa nomndeni omkhulu munye sihlukene ngobaba kodwa umkhulu munye bese ukuthi lo ekhayini lami kuba bomncane umuntu umfowethu athatha isinqumo sokuthi ufuna ukuthatha sona isithwalo ngendlela angasithatha ngayo iba namuphi umthelela kuthina esikhona emndenini. Ileyo nto Mshenge ebhlungu kakhulu ukuthi uma kukhona wethu womndeni ogcina ethatha into enjalo na kanjani thina izosiphazamisa. Ngisho ngabe kuthiwa umfowethu ozalo ubaba omncane, ngisho ngabe kuthiwa uzalo ubaba omdala mina ngizalo ubaba omncane, kodwa ngenxa yokuthi sisuka okhalweni olodwa na kanjani into enjalo izosiphazamisa. Igcina ke lento isilokhu iba umoya ovukayo esizukulwaneni nasesizukulwaneni phecelezi lokho kugcina sekuthiwa sekukhondolo noma sekumkhokha. So kafushane nje Mshengo, uma kuukuthi ukhona osemndenini ngabe uzalo baba omncane kodwa uma sisuka kumkhulu oyedwa kuyisibongo esisodwa ngoba phela lento igcina ithinta isidalwa nedlozi la ekhaya na kanjani ngoba sibiza idlozi elilodwa kuzosiphazamisa thina abanye umndeni kanye naye lo muntu othwalayo. Ake simukele la emoyeni uMagejegeje umfokalithuli. Baba ngikubingelele sikumukele emsazweni Khoza FM. Siyathokoza kakhulu baba Mshengo. Ngikumukela nje ngiyazi ukuthi nawe kulolu daba njengoba sikhuluma ngalento uke wathi kuyinkankanya nakwe endaweni ezithile la usukusebenza khona. Mhlambe awusinikeze ukuthi mhlambe uhlobo lwezithwalo esizwa ngalo abantu abayisebenzisayo uma kukhona ukuthi zihlukile nanokuthi ukuhluka kwazo kuba nobungozi obungakanani ukuthina thina njengamalungu omndeni uma ngabe umuntu eseyiqalile lento. Mshengo isibingelele kubalaleli isibingelele nakubaba omlaba lapha e-studio. Baba uma nje uthatha into yesithwalo fanele wazi ukuthi engayona into yasekhaya leyo. So once wangenisa into ongayona yasekhaya la uvuselwa khona umuntu ongayena wangaphandle. Uyabona ila uvuselwa khona into engafanele ngabe hlala la ekhaya. Siqalela bonke abantu ababephatha izithwalo endulo babengahlala emakhaya babehlala emigedeni babehlala ezintabeni njengoba sikhule sazi ukuthi ngisho umuntu imkhova ayihlala ekhaya kuyekhonjwe kuleya ntaba kuthiwa akudluli kukhona abafana bakaMasibanibane noma bakababubane. So into yesithwalo ayikaze yaba yinto yabantu abanedlozi ekhaya iyal affect idlozi izithwalo ke zehlukene. Kukhona izithwalo la ekufanele udistribute khona imali khona uthenga inhlanhla zabantu izithwalo itholakala kakhulu endaweni ezingama grove la uzothola ukuthi umfana akalali nawe kodwa ukuphi imali nje ube kuphi imali usuzogcina wena usuphupha ulala nomuntu iyona ndlela yokuthenga leyo. Uyabona ekuthengela ukuthi lesi silwane sakhe sibe le-access yongena kuwena bese kuba khona isithwalo la umuntu ethwebula khona umsamo wakubo athatha idlozi libheke yena yedwa lisebenzela yena yedwa licontrolwa yilento ayivusile la ekhaya. Bese kuba khona isithwalo Mshengo la umuntu ehamba elanda into alanda umuntu ongayena wakubo ayovuselwa umuntu othize ethuneni lo muntu abuye ezosebenza la ekhaya kube uyena
unqoshishilisi esigcina sinomngozi ngoba lo muntu angaqala edla inkukhu abesethi kuthiwa ayinamngozi lento uzohlaba inkukhu kuphela uqede lapho umshengo kuthiwa hayi imbuzi uqede lapho uthi hayi inkomo mayiqede izogcina ifuna igazi lomuntu ngoba iyakhula yehlukene ke kukhona ezofuna igazi lengane engakazalwa thola ukuthi unkosikazi walomuntu njalo uyakhulelwa kodwa abantwana bayaphuphuma kanti badliwa yilento ngoba angeke phela isebenze la ekhaya ingenali igazi la ekhaya elinikeza imvume yokusebenza but into ebhlungu iyazithathela leli igazi ayinikezwe igcineke sekufa wonke umuntu wala ekhaya kuyothi kusuka kube ilanda yena lo mnikazi wezinto ingakho ke sinezitolo ezithola seyiphupha imbala kuthiwa hey baba lapho wayineve isigwili kodwa akuhlushekwa ngoba abasakwazi bona ukuphakela lento ukuthi beyikade iphakelwa kanjani ingakho ke ngithi isithwalo nje akuyona into efanele ithathwe umuntu ayifake ekhaya nje mhlambe ngiyafisa ukuthi uphinde usichazele la ngoba siyesizwe ezinye zezinto kuthiwa ezinye zazo lezi zinto yinyoka ilala izele lapha egcekeni kuzolala mangazonilwane kusho ukuthi yibo labafana abafishane nabo kuthi hayi babaphuhla bonke abantu lapha ekhaya badla yonke into kwakhona into enembotshana nje usehlala phezukwayo angithi phela mshengu lo muntu njengoba umvusa number 1 ufika umbuzo wokuqala uzokubuza ukuthi ungivuselele ngilele unumber 2 uconfirma lokho labo abafunda amaBhayibheli bayawazi uSamuel chapter 28 verse nkanti lapha emafisha ngezandla la kuchazwa khona kuvuka uSamuel evuswa uSaul nesangoma ebuza ukuthi ungivuselele uthe mayiqeda lapho wayeseuqeda umndeni babulala bonke etshela uSaul ukuthi wena kusasa uzongijoyina sobe sinawe endaweni ethi ngoba kuvuswe umuntu singekho izizathu sokuvuswa so ke kuyenzeka mshengu into iziveze ngendlela ezahlukene kwabanye ibe inyoka umuntu othize lo mshengu ovusiwe kodwa mayevuswa wavuswa enomzimba ongasiwona womzimba womuntu afakwe kwicontainer yenyoka nawe uyazi ukuthi inyoka ayikazi ngalala nomuntu kodwa ngoba suke sekuvuswe lo moya womuntu kuyenzeka uthola ukuthi ke lento isilala nezingane isilala nabantu abadala and bonke abantu bala ekhaya baphathwa yisini okubhlungu bona bayitshela sengathi amaphupho kanti sekukhona isithwalo la ekhaya esesingenile emsheni abanye ke emsheni uyothola izilwane ezithize zivela ziyimkhovu lemkhovu amadlozi abanye abantu uhambe waye ethuneni wayovusa abanye abantu emsheni laba ke abavuselwe lo muntu idla kubona lento egazini ngoba mshengu ivuswe umuntu wala ekhaya fanele yondliwe igazi la ekhaya mshengu abanye uzothola ukuthi sebeyalala kakhulu mshengu ukuze yendleke lento fanele njalo alale nomuntu omusha noma alale netshitshi mshengu agcina imithi lobhuti othanda amantombazana kangaka akagana fana ahlale yedwa ngoba unkosikazi wakhe lento ayivusela ngesikhathi evuselwa mshengu akatshelwa ngobulili balento ayivuselwayo ingakho umunye uthola ukuthi uyindoda uselala namanye amadoda mshengu ngoba uvuselwe ubulili besifazane bafakwa kuyena bona lokhu kufuna lento so lento fanele yenziwe kuyena ngoba ukuze isebenze phela lento fanele yondliwe mshengu khuluma lapha ngiyazi ukuthi sizothatha nama voice note sizwa abantu lapha umuntu othola ukuthi ngoba njoba sikhuluma nje bakhona abantu asebethi bayayibona lenkinga ekhaya bayayibona lezi zinto imndeni ayingenelani inkulumo ibili khulunywa usehambileke umfowethu wayenzile lento sele nalenkinga ke thina ixazululeka kanjani le uyabona indlela umprofeti ayihlahla ngayo ingithinta la kugcina emndenini sekuphuma umuntu athi unabantu abadala uyothwasa kanti ilento evuswe emathuneni iyabuya yazophila yasizenza into engathi iyidlozi la ekhaya right njobe iveza uma sikhona la ekhaya na kanjani asizwane emndenini sixovwa yiyo lento kuphuma abantu bayothwasa and kukhona ubuqhinga ebenzayo mase efikile umuntu kumelaphi wendabuko akanqena ukumelaphi wendabuko ukubona umuntu owazalwe embethe wena kanti umbethwe into ngampela engekho wachithekelwa isisu uhambe yokwenza amalati ngampela angekho ngenxa yayo lento asiyelana ke mshengo la uveza khona ukuthi uma sekwenzekile lokho
right abantu bala ekhaya sebeyahlupheka sebephila nalomoya walento kuphi nakuphi labahamba khona sebebuswa ilento kwe indicator kancane umprofeti la aveza khona ukuthi kukhona omunye ogcina esethanda ubulili obufana nobakhe iqiniso lokuthi kunamadoda ngempela aganiwe kodwa kuyaphoqa ukuthi kufanele hamba yobhuka emahotela ayogcina usiko oluthize ngenxa yalento umprofeti ayichazayo izinto ezinjalo ke zikhona futhi ziyakwazi ukuthi zilamleke kodwa nikwazi ukuyilamula nina kodwa kudingeka umuntu onamandla ozokwazi ukuthi alwe nalowo moya ukuze anqobele lezo zinto lezo njengoba lento yenziwa umuntu wala ekhaya and wayenza ngedlozi mhlambe lala ekhaya ngabantu bala ekhaya bangasekho and lento isiumoya kubantu bala ekhaya abaphilayo vele sekufuneka manje nithole umuntu ozokwazi ukuthi azonisiza anikhiphele lento uzobuza komunye ukuthi uyikhipha kanjani abanye ke bagijima bese bethi hayi ake sifuneni mhlambe intelezi ezokwazi ukwenza lento izokuhleka mhlawumbe because lento iwumuntu iwumoya and iphila njengawe la icekeni and then ilapho ke thina sesikwazi ukuyirobha khona mshengu njengoba sakhile la ekhaya kukwamlaba sesiyangena siyazi ukuthi la kwamlaba masiphahla noma sikhuluma nabantu abadala sisebenzisa imbuzi ila esesithatha khona imbuzi sesishona emsamo siyokwenza ingathi sikhuluma nethongo kanti sirobha lento ewumoya wala ekhaya mhlambe siyayikhohlisa siyatshela sesiyaphuma la kwamlaba siyathutha thina manje sesakhe kwenye indawo asambeni because lento ifuna ukuyiveza ngaso sonke isikhathi ukuthi mina nginamandla kunani futhi enikwenzayo nalapha eniyohlola khona nezintelezi enibuya nazo nginamandla kunazo that's why kunabantu abathi sesihambe abantu kodwa akwenzeki lutho lento iumoya ifuna ukuthi uyirobhe ukhulume nayo as if ngathi ukhuluma nedlozi kanti usuthwebula yona uyikhipha ngaphandle uma kuukuthi kuyinto omshengu engene ngezigubhu ngoba kunanezigubhu angazi ukuthi umuntu usuke sethini mayisethi abantu abadala bakini uzobaphahla lapha emsamo uqinisile mangithi kunemndeni manje ethi mayikhuluma nabantu abadala yatshelwa inyanga ukuthi uzokhuluma nabo esigujini awakha amadlozi abakho baba basesigujini ukhuluma nabo esigujini angazi ukuthi bayophuma nini uma kunesigubhu esinjalo abantu abaningi bafika kithi kunesigubhu abangasazi ukuthi bazosikhipha njani sesibulela abantu sesiqotha imfuyo sesiletha inhlupheko la ekhaya sekufanele kuze thina manje sizothatha impahla ethize sincenxe lo muntu noma lesigubhu noma lo moya wamathuna siphume nawo siyohlabela lembuzi ngosiko lwethu sesiyowulahla emfuleni omkhulu noma emanzini agijimayo ukuthi lento ihambe ingaphindi ibuye siqale phansi ke sizoklinika ekhaya silaphe leli khaya esel affectwe lo moya usasho njalo sizoya kuma voice note usasho njalo ngiyakhumbula ngisabhalela iphepha lesizulu ngaphambi ukuthi ngene kulo njengentatheli ngokuqala ngangithuswa izitori ezazibhalwayo kuthiwa kunento eshaya abantu ngilangalimbe kwapho ukuthi kumele ngiyosenza story ngoba masifika khona kuqala sasizwa kuthiwa abantu bakhona iyabakhipha lento ibakhipha endlini ibajijile ngamatshe mabe sendlini ingathi semnyango ilwa nabo ukuthi abaphuma endlini mase bethi bese bephumile ngaphandle ivelishisa umlilo ngaphakathi ngesikhathi kwenzeka ucabanga ukuthi yabona ukuthi khona ukuthi uthi hayi until ngize ngiyoyibonela mina iyenzeka lento sikhona yawushisa umlilo izinto lezi okuvele kube ngazuthi zinganekwane mawusukhona usuyibona sikhona bese uyaqala uyathuka ake mfake ulokhuzana la umprofeti Makecha Kenja uyayichaza umlaba ukuthi sikhona isixazululo ivusa phela nkuzimana ivele angazi yahluba udluve ekhasini ukuba ngilapho ngabe ngiyayiqhawula le ndoda ngiyaqala ukuhlangana nomuntu okwazi ukukhipha isithwalo asichaze ngendlela siphuma ngakhona ngoba isithwalo ngeke usigezele njengoba ugeza naso sigeza nawo phela ungakhohlwa ukuthi lento ilinkwe nomsamo wala ekhaya uyala ekhaya mshengu njengobesho mshengu ukuthi isixazululo salento ukuthola umuntu okwazi ukuyisebenza akuyena nanoma ubani asicacise mshengu kodwa lenkunzi ithe mayichaza ngezwe ngathi hayi
ayisuka nemadoda ivuthiwe lengqwele iyayazi lento eyikhulumayo Mshengu isithwalo Mshengu sithishele emanzini ahamba emfuleni omkhulu Mshengu nakhona fanele kube nesilwane ozosikhipha ngaso ingakho abanye Mshengu kunalempande kuthiwa impande yokhokhela abantu bazibaphatha imali emnyama bethake yona lempande nemithetho izejulile ukuze uma lento yakhokhela imali ngesikhathi eyikhokhela ngemali emnyama useyayikhipha ke kuyena Mshengu kuyima ebuyele emuva yodila nomsamo awukwazi ukulapha umsamo onesithwalo kalula Mshengu ubaba umlabo seyiqedile Mshengu uvele wayihlaba wayihlikiza asikho esiyisixazululo ngaphandle kwalesixazululo ekade sishiwe ile ndoda Mshengu ake ngithathe ama voice note abalaleli la sizwe ukuthi baphawula bathini ngibingelele Mshengu lento isithwalo ithanda ukuba bucayi kakhulu njeke mina nje kafushane ngolwazi omunye umuntu mayicabanga ukuthatha lezi nqumo lezo kuyithinta into enjengomsamo umsamo into ithanda ukuba bucayi kakhulu mayithinta into enjengomsamo isikhathi uphendula yena ke emndenini noma kulabo bafowabo azalwa nabo abese enotha mayinotha ke kuzokubonakala yonke into zakhe zenzeka kalula sindlondlobala umnotho wakhe ke isikhathi sikanjalo umuntu kanjalo akavamisile ukuhlala isikhathi eside ngani ngoba usuke vele sephila ngento zokwenziwa akazenzile ayiphendula isikhathi esiningi enothe nimbona abanemali amabhizinisi nizwe niyibuze ukuthi awu ngoba usebenza umsebenzi ongathini wayinothe kangaka yena ufane sefike ohamba ohlokoloza lapha emsamo egcineni mase kushaya isikhathi sokuthi ehambe emhlabeni usehamba nazo zonke futhi izinto zakhe kuyaba futhi yawo lezi zinto kade enazo kwakuwumlilo wamaphepha nje bulwangu usehambe nakho nina nisele nezinkinga waxova lapha waphendula umsamo wenza yonke into ngoba efuna lo mnotho lo nisale nenkinga nje inkanakane ngeke ilungiseke Mshengu ngiyabonga uvile nkosini lwasikakane wempoka Mshengu ayikhuluma indaba uyazi ukuthi ngake ngaqasha esinye isitolo kwenye indawo kwempendle ngo-2010 ngitshela ukuthi kuleso sitolo leso ngangiyenza imali emini kuyothi ngashona ilanga kungene inja ngiyibone ngilele ingene ngomnyango omkhulu iziyofika esitoru ngitshela ukuthi ekuseni wawuvuka imali ngaphelele nijike nixabane nodwa wena oleli ngaphasi kwayo iyokucinazela lento uyibone noma iphuma uthi mawuke esitolo la udayisa kube ngathi kunamehla amakhulu akugadile akubukayo iyo ngake ngaba nenkinga nami kulezo zinto lezo uma ngizwa ngabantu bakhona abaziyo bathi kwakunezinto umuntu wakhona wayesebenzisa izinto Mavuso wecha wayithinta indaba enkulu nami nje ngu-anonymous engeke ngize ngilisho igama lami kodwa nje ukhona ngapha umuzi mhlawumbe nami ngangisakhula kodwa nje namanje akekho umuntu osawungena khona sekwashona wonke umuntu wakhona ngendlela nje ubona ngayo kwakuwumuzi omuhle kodwa manje sekwabhidlika akekho umuntu nje ukuthiwa uyawuthenga kuthiwa uzohlala phakathi hayi mina le ndaba yokuthwala ngiyibonile iqiniso kodwa kwesinye isikhathi umsakazo olalelo khoze olumaphiko igama lohlelo ubusuku obuhle laba angikufake uzwile bephawula la abalaleni Mshengu ngifisa ukuveza le part ethi umuntu osegangile wenza lento wathatha lento eyisithwalo usinika inkinga Mshengu ngoba usahazohamba emhlabeni eyemathongwe nakubo lamathonga kubo abe wenza iqela yena esaphila usayobhekana nawo
So yabona nje bethi kunemize yayimihle uthola ukuthi umuntu osinika inkinga umnikazi wesithwalo manje ubuya la emzini noma kulesitolo akuhlali umuntu because akanayo indawo emathongweni ngesenzo asenzile uyabona ukuthi thina esiselela sasalelwe izikoleti engakana safanele silungise indaba yelo muntu silandele ukuthi isithwalo sakhe sasimi kanjani bese kuyima siyomfunela intethelelo agezwe aphenduke yabona lento Mshengu icishifane nalento ejwayele ukwenziwa yithina ngokwenhliziyo umfowethu sebembulele ngesibhamu ngijime ngihambe ngiyomcupha ngimphathise ibhamu ngiphathise ini egcinena ngimphuci lezo zinto senza umsebenzi wakhe mhlawumbe umnomzane senza ihlambu lakhe sesimbiza njengedlozi sesikhohli ukuthi sigcine simphathise ini exactly ke nomuntu owayegcine ehambe enza izinto ezinjalo sigcina senza imisebenzi yakhe sigcina simbize ngedlozi igcina ingane zakhe ziphahla bani Mshengu umuntu vele onamacala emathongweni umuntu ongenzanga kahle emathongweni okusafanele ukuthi uqale kususwe isithwalo kuye axoliselwe ahlangane nethongo andukuba azoba yidlozi imize eminingi ke Mshengu nemndini eminingi elimele ngomuntu owayethwele banenkinga yokuthi lowo muntu usathetha amacala usayaluza izinto ayephethe akakwazi ukungena nazo emndenini Makecha ngifuna ukufaka la okuvela ukuthi kwabanye ikhona lento ukuthi njengoba iAfrika ivulekile nje ikhona into ethi abantu basuka la ekhaya baye kulamazwe ngaphandle bayokwenza khona lezi zinto bese bebuya beza ngapha bakhona futhi inkulumo eziveza ukuthi omunye uthola ukuthi uyashona ngapha ekhaya eNingizimu Afrika angcatshwe kodwa futhi laba abahambayo abathuke sebeya kulamazwe ngaphandle bafike badayi bambonile ngale uyaphila phela lo muntu Mshangu uyikhiphe yena emsamo ngesikhathi ejoyina lento neminyaka ethizazo iphila la bese esithezwa emndenini wakhe sekude kuba yidlozi babumla kuyiqedile ukuthi lo muntu usazoke azulazula it's either uyosetshenziswa njengoba nayo besebenzisa izinto uyojoyina laba abasetshenziswayo nayo uyosebenza kwenye indawo Mshengu lento iyesithwalo enyinto njobe esho babumla ukuthi ifikwa kanjani enye into esishaka kakhulu Mshengu asisafuyile emakhaya khumbula ukuthi igceke negceke kudala bekwenziwa sho ukuthi khona into nomphefumulo ukuze uma kufika lezi zinto idlozi likwazi ukufika ngomphefumulo ila nivuka khona ekseni khona inkuku equmbile egcekeni ila nivuka khona ekseni kunenkomo njengathi ishawa istroke kanti idlozi livika lo mkhuba ozongena ekhaya sekunzima ke manje ngoba sisihlale emadrobheni asafuyile azisekho izilwane idlozi elikwazi ukuvika ngazo lezi zinto emakhaya Mshengu okunye Mshengu sishawa ilento yokuthi sakhelwa lento engathi siyathuthuka ekuthiwa ama graveyard abantu bakithi bahamba bayongcwatshwa la singazi khona uyahamba uyophahla ithuna lakini kanti kufika umuntu ogangile wafika wamthatha lo muntu wakini wena uzo end up uthi idlozi alikho la ekhaya kanti kade bathwala ngaye lo muntu bayakwazi ukummemeza ngegama Mshengu ku experience yami ngishumayela ivangeli kudala kunomfundisi wase Nigeria lo mfundisi ngiyamaza kusona istory sokuza ngendaba lesi mfundisi engimazi lo mfundisi wayethi mangabe ezoba nenkonzo efika endaweni abuza ukuthi akupha amathuna kule ndawo nemkhombisi ubusuku bokuqala before inkonzo iqale kusasa wayebuchitha emathuneni into eyenzeka lapha abantu babenikela ngeimoto banikele ngezinto abayidingayo ba realize sehambile mase khona ke umuntu ozela zonke umuntu uzoba ngathi ucrazy kanti uhambe wayothwebula labantu lapha emathuneni wayinento eyisigubha efike ekhulume ngayo Mshengu lento leyo wabaqeda abantu enye izinto eyenzeka kuyena unyawo lwakhe lalubola lolunyawo loka left wayeyidla imali kodwa unyawo lwakhe lunenkinga alulaphekile yagula kanti uyazi ukuthi ingxenye ye-sacrifice ayenza Mshengu isithwalo Mshengu ngayidla imali kodwa nawe siba nendlela esizokukhokhisa ngayo egcineni akugcini wena Mshengu ukhumbula ukuthi uthwebula amadlozi abantu ngelinye ilanga likhona eliyophunyuka likwazi ukuyilwela Mshengu wena definitely for sure awunayo indawo emndenini wakini emathongeni uya kulesi silwane okade usebenzela subuya ke la ekhaya sekuyinkinga ke manje usuyileli dlozi elihlaphaza yonke into abantu bangayiphathi imali yanyamala lesandleni kanti sekubuya leli dlozi elake lahamba la yothatha isithwalo langcolisa umsamo wala ekhaya Mshengu ngifuna ukuthi sithathe ama voice note lamlaba sesizoyigoqa ingxoxo yethu
kodwa ngiyazi ukuthi kukhona umbuzo engiwuphethe futhi lo ngiwuphethe uzovela ucishe unishaye nobabili ngoba kodwa ke akusiqale ngapha kuma voice note Hayi, ngiyakubingelela msakazi okhuzini webhuti le topic okhuluma ngayo mfethu ngicela ukuyifihla igama lami webhuti ngihleli ngisesayithini la yama security mina futhi yabe ngino code 14 ngawufeyila ukwazwakala ngelinye ilanga siyofihla usisi wami ongilamayo la sibon kababa ukuthi u-anti udadewabo kababa wenza ukuthize ngengane kabhuti wakhe lapho u-anti wami umuntu odumile mfethu obenezinto webhuti wami umuntu engikhuluma ngaye namhlanje mfethu uhanjelwe umqondo kusaba ngisho ukuyombona webhuti wazwangiphatha kabuhlungu ngalento eshoyo lapho thina nabafowethu sibanjwa ama-drugs mfethu webhuti asibonge lapho cause Mshengu baba. Ake ngibingelele Mshengu isihloko sakho mfowethu. Hayi Mshengu ukuphawula kwami ngizonke abakazabelo. Mshengu lezi zinto zokuthwala kuba sekutheneni uyakholelwa yini kuzona. Yebo bakhona abantu abake banothe ngendlela Mshengu enga-understandeki. Yebo. Kodwa ekugcineni nathi bantu imiqondo yethu fanele siyivule ngendlela yokuthi uma umuntu ebe nephupho ngizolinganisa nje Mshengu njengoba ulinganisile ngezitolo mhlasimbe kwesinye isikhathi uma mina ngizosakha isitolo egcekeni ekhaya ngisirane ngoba yiphupho lami ngizohlala kuso Mshengu isitolo lesi ngisirane ngendlela le ebengivele mina ngiphupha ngayo before ngisiqale and uthola ukuthi the way ngisirana ngakhona indlela yokudla ekhaya ekitchen ayizokushintsha ngoba mina ngibeka isenti phezukwelinye ngokwephupho lokuthi ngifuna ukukhulisa lesi sitolo engisuke ngisakhile. Only to find Mshengu ukuthi mangidlule emhlabeni bazokwazi ukuthi ekhaya isitolo senze imali bese kungene omunye asirani yena umerani isitolo abese ashintsha indlela yokuphila ngoba ebona ukuthi isitolo senze imali not knowing ukuthi mina indlela yokuphila bengingayishintshi ngesimo sokuthi bengisathi ngiyaphemba. Angazi noma Mshengu kuzwakala kangcono yini kodwa kona nje ukuthwala kuyinto ekhona kodwa nathi bantu uma kunomuntu ekhaya esimbone ephumelela ake sizame ukuyothola ulwazi kuyena sincike kuyena ukuthi ulwazi nje lubalekile Mshengu ukuze uma kwenzeka uNkulunkulu ecisha isibani kuloyo muntu kube ukuthi asizukusala sikhomba noma sihlupheka kube kuyithi esihlule ukuphatha kahle lokhu lo muntu asuke kusebenzele kanzima. Ngiyabonga Mshengu. iyazwakala ke sithatha omunye Ubuhlobo obuhle sawubona baba uMshengu ngithi hayi kunzima nje ukuthi abantu umuntu uma ephumelele empilweni bamukele baba uMshengu kanti fana umukele ungaphikisani nomuntu ngoba phela abanye usukuzama bekubona ukuthi uyosebenza ngamandla akho ukuze ufike la ukhona bese bethi hayi uthathe lento noma bebuye bethi hayi waganga ngedlozi waliphendula uthi libheka wena lisebenzela wena kuphela wayi wena uphumelele ziningi nje izinto ezishawa abantu ukuthi abafuna ukumukela baba uMshengu kodwa bebona ukuthi ke usenza kanzima nawe uyayizamela ngamandla akho danke ubonga nomasonto yi-3 emadlangeni sekazolalela ukhozi olumaphiko sithatha ukugcina Ngiyabingelela Mshengu Shabalala. Bamshaya ngamashomosheleni emshinini eshowe. Cha mfowethu. Yabona ake ngisike lijika. Yabo lento yokuthwala. Ikhona mfowethu lento yokuthwala. Futhi ingozi mfowethu.
ingozi mshenga ngenxa yokuthi lento yokuthwala umuntu ufika kuthwalise eqalisa ngento encane nje. Bonakala uhlaba izinkukhu. Jike izinkukhu kuthiwa kusafuneka izinkukhu sefuneka manje izimbuzi. Hlezi kunomsebenzi. Kudlule embuzweni ufuneka izinkomo. Ayijike lento lena isilwane sithi ayisafuni manje inkomo sesifuna manje igazi lomuntu. Qala ungenele enganeni. Ingane encane. Bese yadlula lento isifuna manje amalungu omndeni ke manje ingane zakho ke manje. Qothula ingane. Gcine manje lento sikuthumela ukuthi ubambe uthatha unkosikazi wakho. Elani xabana khona ke manje mangabona usungasavumelani nokuthi uthatha unkosikazi wakho bese ziyasuka iphithiphithi inkathi sugoloza ngalesikhathi sebethatha wena ke bathatha wena ke vele nomcebo wakho ubukhona vele nje lokhu uhlaba lezi zinto izinkukhu inkomo imbuzi vele imali yangena bese iphelile ivumelwane la bese kufa wena makufa wena ke kushabalala zonke izinto kuba ngathi nje ngohloke ngisho imezi ngohloke imoto zingakhandeki yonke into yakhe yafa into ekhona mfowethu into ekhona into nje eyinkinga nje kakhulu cha inkosi le yakoNongalo uGeneral Nongalo Mshengu Shabalala nje ukuthwala nje kwethu into ekhona Nongalo lo oseke jikayo. Sibonge Nongalo. Ngiyathokoza kakhulu. Nazo-ke ngicela uqala kuwena Mageja sasiya ngasegoqeni ongagoqa ngalo. Baba engingagoqa ngayo nje ukuthi abantu abayeke ukulanda izinto abangazi bazozimaintaina kanjani. Iyeka ukulanda niyovusa izinto eningazi kusasa ukuthi nizophuma kanjani usaludalela inkinga izingane zakho wena ungasekho ngoba mawungasekho phela lento izothutha mshengu njengoba ngishilo ngathi abanye abantu ngisho imoto zakhona ivele zise ingaphinde ikhandeke kanti sekuzolandwa lento mshengu ngoba ibiyondliwa ngegazi endakumnandi ngoba abanye abantu abawuthola umsebenzi la ekhaya abanye abantu abaphumeleli sekuwena weka uvela uthola icondition ukuthi ungabasizi labantu la ekhaya mshengu mhla wathatha le mali faka la ekhaya ukuyobe lento isihambile ngoba kanti yibo labantu edla kubona ukuze impilo yephambili ngizothi ukuthwala mshenga abantu abakiyeke kubi akuyona nje into right ukuthi siqhubeke siyenze njengabantu bama-Afrika. Ngaphambi ukuthi ngikudedele ukuze ngiye ngapha kumlaba naye phinde ashayele okuvala ngoba ngapha ulapha e-studio wena sikuthola ngocingo abantu abakulandele kwinkundla zokuxhumana ngoba ngiyazi lezi zihloko uhlale uba nazo futhi nakhona kwinkundla zokuxhumana. Yes mshengo ngikhona ku TikTok uthi nje Prophet Mageja, ku Facebook uthi Prophet Mageja kanti ngamasonto ngise number 285 Hussein Hafachi owaziwa ngo Backstreet ePietermaritzburg eMgungundlovu. Inombolo yami ithi 067 287 4180. Ngiyathokoza kakhulu kubalaleli nakuba umlaba lapha e-studio nakuwena mshengo. Sithokoza. Mlaba elo ovala ngalo. Mshengo ngifisa ukuthi abantu ababheka ukuthi emndenini awukho yini umoya womuntu ongasekho owayethwele okuwena obaqalazayo. Secondly, ababheka ukuthi ayikho lento eyayibizwa ngokuthi inkatha yomsamo eyayenziwa ngobaba abangalwazi usiko lwayo okuyiyona ebakhathazayo emsamo. Okugcina ungaphatheki kabi khona ukuthwala ungathwele la ogcina khona ukhonzwe idlozi uphumelele bese bethabakini uthwele kanti wenze kahle ithongo lakhetha. Ungaphatheki kabi ukuthi kuthiwa untshontsha amadlozi iwona amadlozi ayikhethele wena ngezenzo zakho. Angigoqe mshengu ngiyabonga kakhulu ukubambisana kanye nani nolwazi nje olunzulu kumprofeti uMageja. Siyabonga kakhulu. Umkhulu Mlaba ukhona eMtubatuba uyatholakala eThekwini Sangro House office number 111 inombolo zethu 076 492 111 076 492 111 eyesibili 063 702
10:26 ubusuku obuhle.